inodiwa mangwana. Mali lethe sidinga imali la. Mali yini? Tambe pana. Ndobani garapha. Anoloji ndilelo. Loja. Next time Le ndoda hambe gijimisana namabhawu. Next time ngibona umtraga mali enhloti. Yona ngibona Ngifuna ukuncedisa Joe. Usethi my sisters. yo awona zwanda. lapha angithengisi sincede ngani bakithi asila lama room asila mali Singabona abanyasha. kuba abanyasha indoda yamsona ngabona lapha kafalo uthi ngibonene Ngizodinga imali yami. Score abhadalanga futhi. ubekweleteni ubethenga Wile waphinda futhi ebhawu. Ngale la manje ngithe njengoba mina lingizwa into angingasithunzi ngiyelo baba. Dedi nguye umfazi wakhe na. wait so wena nkazana ngowakho uyakuqala okwasi namhla ubuye kwasi3 hangi understand into yakho wena right kahle kahle Iyari kumlumweni. wena ngubani Dedi. udedi manje ulanjani le ndoda yomuntu olodedi Ngimali anisengincedisana. uyakwazi ukuthi ulele Zvakawanda ndizvomba kwedu mina. Andipano ndibenyu. I this time akayenzanga khona lokho Hayi. ngoba ngamkhuza this time mina but into engayi-understand yo lapho ukuthi lo mfazi wakho wenza njani into wayenza okokuqala wabe uyazoclaim isikweleti okwasi2 wabe uyazoclaim mangabhadali manje ufunani kuye Ngizodinga imali. Keptanga. hayi manje ayikho ngakubona nje ngathi ukhuluma ngathi ugade esihlahleni ayikho akakho la usanyasha wangikhona Makuseni. Achitobva kuita. Achibvoja mukadzi. wena Atoya para pandamona aripo. nasi namuhla aliyamqambela sanyasha aliyamsuka Kuseni achitouya. Abva kumba. yazi ngizavulela izinja khona pha lisawumani ekabuyethi kabuya Sanyasha mina bakithi benkosi ndozvandathi panapa zvekuteramba Ubalekandela usabhadali. Ndoti. hayi mani wayubuyele emuva udricha ngathi uyayazi into abakhuluma ngayo sanyasha uphindile futhi Sondela ndoda. uyayigedi buya phela sanyasha zwisisa mina bakithi uNkulunkulu wangenzelani umhloloni lo engawuchadayo sanyasha kuyini suphindile Inzoba. akwasi3 Ubalekandele khona apha ekuseni. Cemali Bathize yami. yini? Ngizodinga imali yami. awuthule wena vele uyayangisa ngokwakho ulala njani le ndoda kathathu njengaungamali yindoda bane evumela umfazi ukuhula yindoda bane evumela umfazi Bathayi basinike imali yethu. Andunoranga. unondiziere Ausina kubhadara ke. lawe wena namhla kwekela bekushaya kubhadara chii Kwawarara manhuru anhasi. ndarara newe ongoripo Nyarara. Ndarumwa nemosquito. Ai, ongoripo here njirana naye munhu. Wakarara mumba nemukadzi wangu. aiwe nongoripo here njirana Buditse mari wakuramba. Kudya mukadzi wangu ramba buditsa mari. ndamudza ndikuchindisiya mani chindisiya ongoripo here Ukutora kunjalo uyavuma sanyasa wakuramba. hambe usomphathele i-AIDS emahuleni uyavuma sibe Kutora boots. Kana phone. Awujike mukadzi wangu mahara $20. All night yes. umfazi wakho worth $20 chindisiyaniwewe yabona wena chivapa asakuthi umnike imali leyana into ezoyenza la awusaphumi la endlini yanti vele usiboda awusebenzi mina enensebenza awusaphumi la chivapa bayini cela ungingenele chivapa mvapi seswela sidile anti uzabona ijwala kade yo siyetsike ungondiwainira kana Ungambhalekela ndlela. yona kochindiwainira kubva noenda ndicheze Unozodinga nebhawu imali. Take money. Singapheli. Last day. Singanoyana. Athi akungiphelela vele.